Shalom shalom ndabashuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana uyu munsi ko Imana yarinze ubuzima bwacu. Mu by'ukuri buri muntu wese agarutse inyuma agatekereza yabona icyo ashimira Imana, nubwo bitarakora byose ariko hari ibyo ikoze ku buzima bwe kuburiho. Tuyihaye icyubahiro rero mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Bishop Karema John. Umutsima w'uyu munsi, igitabo cya muhanuzi Ezira ibice 8:21 havuze ngo maze negekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Amen. Ezira ni umwisiraheli wari uri mu bunyage bwa bundi bw'imyaka 50 i Babuloni. Igihe batahaga rero batashye mu bice nka bitatu. Hari igice cya Zarubabeli, hari igice cya Ezira, hari igice cya Nehemiya. Ezira rero ari mu batashye bayoboye abantu mu gutaha kwabo. Bageze mu nzira, Ezira avuze ibintu bitatu no mu murongo. Icya mbere, akangurira abantu kwiyiriza ubusa cyangwa gusenga. Icya kabiri, abigisha cyangwa bakangurira kwicisha bugufi imbere y'Imana yabo. Icya gatatu, kuyoboza Imana yabo inzira ibatunganiye bo ubwabo n'abana babo bato n'ubutunzi bwabo cyangwa n'ibintu bari bafite. Ni iyihe mpamvu yatumye Ezira agira abantu iyi nama? Iya mbere, nuko bari bafite abana babo bato. Iya kabiri, nuko bari bafite abanzi mu nzira bashobora kubateka igico. Iya gatatu, nuko bari bafite ibintu byinshi by'agaciro bari bajyanye kubakisha i Yerusalemu cyangwa gusana ahatari haruzuye. Rero bari bafite ubwoba bw'uko abanzi babo bashobora kubatega igico mu nzira bakabambura ibyo bari bafite bagiye gukoresha umurimo w'Imana. Ezira abwira abantu rero ngo nta kindi gishobora gutuma urugendo rwacu rusohora amahoro keretse kugisha Imana inama cyangwa se kuyoboza Imana inzira idutunganiye. Imana ikaba ariyo ibana natwe, Imana ikaba ari igena natwe, ikaducisha mu banzi bacu, ikaducisha mu gico cyabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka wumve umurongo wa 31 kuntu uvuga. Avuga ngo bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere duhaguruka ku mugezi Ahava tugiye Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana yacu, umva icyo zirashakaga, ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe. Haleluya. Idukiza amaboko y'ababisha bari badutegeye igico mu nzira. Yesu ashimwe cyane. Urumva uyu murongo kuntu usubizira yavugaga, mu nzira hariyo ababisha, hari abanzi babateze igico, bateze kubambura, bateze kubagirira nabi. Ariko kubera gusenga no kwicisha bugufi no kuyoboza Imana inzira, ukuboko kw'Imana kwabanye nabo, kubarinda mu nzira, kubatambutsa ku banzi babo, kubacisha mu gico bari batezwe. Inama rero mugira uyu munsi ni iyihe? Inama y'uyu munsi dushobora kujya muri iri jambo ry'Imana. Icya mbere, muri ibi bihe byacu bigoye bya nyuma, turi mu bihe biruhije buri muntu wese, biruhije uwizera n'utizera. Turi mu bihe bikomereye buri umwe wese, turi mu bihe bikomereye abakuru n'abato, turi mu bihe bidasanzwe. Ariko inama ni iyihe? Iya mbere, nuko mu mutima wacu dutangira gushaka Imana, gusenga, kuvugana n'Imana nk'uko ziragiye inama. Icya kabiri, nuko twicisha bugufi imbere y'Imana, tugatoza imitima yacu, ubuzima bwacu, ibitekerezo byacu kwicisha bugufi imbere y'Imana, tukumva ijwi ry'Imana, tukumva icyo Imana idushakaho, tukumva icyo Imana ituvugaho, tukicisha bugufi, tukamanura inzego zacu zo kwishyira hejuru, tukikura ku rwego twishyizeho, tukicisha bugufi. Hari abantu bageze ku rwego rwo hejuru batacyumva ijwi ry'Imana, batacyumva gukora kw'Imana, batagikeneye Imana, bari mu buzima bwabo busanzwe, bibagiwe Imana,
bari mu mirimo yabo, bari mu bizinesi zabo, bari mu kazi kabo, bari mu ngo zabo, bibagiwe Imana. Ariko ndakubwira ngo muri iki gihe nibwo dukeneye Imana, dukeneye kwicisha bugufi. Icya kabiri, dukwiriye kuyoboza Imana inzira kugira ngo ukuboko kwayo kwabanye na Ezira nawe kubane nawe, kugucishe mu babisha, kugucishe mu gico, kugucishe mu bikomeye. Ukeneye ukuboko kw'Imana. Haleluya. Mureke rero tuyoboze Imana. Urugendo ruri imbere ni rurerure kandi ntabwo tuzi aho rugarukira. Rurimo imitego myinshi, rurimo ibico byinshi, rurimo ibishuko byinshi, rurimo ibirangaza byinshi, rurimo ibigeragezo byinshi, rurimo intambara nyinshi, rurimo imitego myinshi. Ariko igisubizo ni kimwe, ni ukuyoboza Imana inzira itunganye. Imana ikaguha ukuboko kwayo kukajyana nawe muri iyo nzira. Uko yaba iri kose, Imana yiri hamwe nawe. Ukuboko kw'Imana kuri hamwe nawe. Uko abanye na Sheduraka na Meshaki na Abedenego mu muriro, uko abanye na Daniyeli mu kanwa k'intare, uko abanye na Mose mu nyanja itukura, uko abanye n'Abisirayeli mu butayu. Iyo kuri hamwe nawe, naho umwanzi yakugerageza ate, naho intambara niyo batega igico kingana gite, ukuboko kw'Imana kurakurwanirira. Ukeneye ukuboko kw'Imana mu rugo rwawe, ukeneye ukuboko kw'Imana mu kazi kawe, ukeneye ukuboko kw'Imana mu bizinesi yawe, ukeneye ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe, ukeneye ukuboko kw'Imana mu rubyaro rwawe, ukeneye ukuboko kw'Imana mu nzira, aho ugenda kuri moto, aho ugenda ku modoka, aho ugenda mu ndege. Buri muntu wese urwego rwariho, ukeneye ukuboko kw'Imana kugira ngo isohoze urugendo rwawe amahoro, kugira ngo igucishe mu bico by'umwanzi no mu mitego umwanzi atega. Ukeneye ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka nkugire inama rero, ahantu hose uzi ko ukuboko kw'Imana kwimutse mu buzima bwawe, mu bintu byawe, mu rubyaro rwawe, mu kazi kawe, mu butunzi bwawe, ukaba uzi ko nta kuboko kw'Imana kukirimo. Kandi iyo ukuboko kw'Imana kwimutse ku buzima bwacu turabimenya, uretse ko twihagararaho, uretse ko twikomeza. Ariko iyo ukuboko kw'Imana kugiye, iyo ubusabane bw'Imana bugiye, iyo ubuntu bw'Imana butuvuyeho, turabyumva tukabimenya. Ariko ko umuntu afite kamere yo kwihagararaho, tugasigara twikomeje kandi twihagazeho, ariko tubyumva neza. Nimba wumva hari aho byavuyeho, nimba wumva hari aho byagabanutse, ongera wiyirize ubusa, ongera wicishe bugufi imbere y'Imana, ongera uyoboze. Imana iragaruka, Imana yakugirira neza. Muri ibi ukeneye Imana, muri ibi twese dukeneye Imana. Imana ikuzeho, kuko yo kukuzeho, imbabazi zayo zikuzeho, imbaraga zayo zikuzeho, umwuka wayo ukuzeho mu izina rya Yesu. Wowe ni umutima w'uyu munsi. Akira ukuboko kw'Imana, akira kubaho kw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe, akira ukuboko kw'Imana mu rubyaro rwawe, akira ukuboko kw'Imana mu kazi kawe, akira ukuboko kw'Imana mu rugo rwawe, akira ukuboko kw'Imana mu ngendo zawe. Akira ukuboko kw'Imana. Haleluya. Lilalasi. Akira ukuboko kw'Imana impande zose, kubane nawe kandi kugendane nawe mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba amazina yose. Kuko Imana ikubatwikire kandi kubarinde mu izina rya Yesu. Amen. Mwakire umutsima w'umunsi. Yesu abaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom. Mugire umunsi mwiza mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba amazina yose. Amen.